بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير بالله كم تستطب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بالاستقامة ورتب عليها جزيل الثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنته واستقاموا على دينه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه أمر بالاستقامة عباده عموما، وأمر نبيه بها خصوصا. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال لنبيه: فاستقم كما أمرت. ووعد المستقيمين بجزيل الثواب. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الاستقامة كلمة جامعة، وهي القيام بين يدي الله على الحقيقة الصدق والوفاء بالعهد، وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فهي من جوامع الكلم. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وبلين كينيا daawwattootatii fi islaamaa warreen wal daawwachaa jirru, yaadachiifni gabaabaan haa dheeratu haa gabaabbatu. arra ummata keenya yookaan dhageeffattoota keenya, daawwattoota keenya warreen qalbiin hordofee naaf isaanis itti nu haa fayyadu jechaa fuula isaaniitti dhiyaaddeen istiqaamaa waan jaamu, waan dalaganirra gad dhaabbatuu jechuu. istiqaamaa jechuun waa waqaareessuu dhiisanii haddaarfachuu jechuu. dalagaa takka dalagaa odoo haram muranii gizee hunda ibtidaa'umarraa eegalumarraa naannoo odoon tahin irra gad dhaabbatanii eegalan kan karatti murree walit dhaabanii ilaa aakhiraa galuuni jechuu khayrii irratti. kanaafuu istiqaamaa kana gaaf tokko gurbaan tokko na Muhammad dhufee: yaa ergamaa rabbi, jeen isiin kalimaa waa hedduu wali qabattu, mee islaaminaa tana keessa jecha tokko kaniin nama biroo barsiisaa tokko ittiin barbaanne jecha sayyaa ergamaa rabbi naa himi jeen kanii wuli ira naa deebi'aallee namarraa hin eeyne. kanumaan akkumaan sirraa fudhetti waliin aakhiraa galu. قال له: قل آمنت بالله. نمجين ربي آمن جي رقمسني تأمني ثم استقم إرد وميرد حفجين. كلمان تني ظاهرا يقول التوانت قولا خيس سيدا قدورا. الاستقامة وانت كرقت دابتني خير يقيسون كلمة جامعة. استقامة يوقاجان كلمة واحد كيسا قبض جان، تأخذ بمجامع الدين والدنيا، ولقل الدين في الدنيا لا سلا التي استقامة جتون دين كيستيس ولقبتت ما كيسا قبض دنيا وقود بتس استقامة كيسا قبض، وتتحقق بها معالي الأمور. وأن أولانا تكا وأن صدركان سي ألفودم تودا تكا yoo istiqaamaan hin jiraatin hin jirtu isiidhaanii waan takka eegaltee irra sabachuu danda'uudhaani amriin hundinuu
ol fuudhamtiyyan ati sarakkaante ol kaatiyyan isiidhaan dirree baatiyyan amriin olaanuu hundi wanni olaanaa jedhan yoo barnoota fudhanne barnoota keeysatti istiqaamaa jechuun namni waa eegalee tuqeetuma laalee irraa deebi'ee waan san keeysatti hin najjawu yoo deebinee akkasumatti namni tokko diktorummaa galmeeysuu barbaade ta duniyaa fi akhiraa yoo galmeeysuu barbaade lafa akkas hin ta'u dhukkaa'ee irra sabbaree itti qaaxiraawee sammuu isaa tana itti dhukkubsee itti yaalee itti ta'abee sadarkaa san ol baha akkasumatti ammaas yoo duniyaa deebee hin dalagajee seenee itti ta'abu malee wanni takka ta'a akkanumatti ol bahannuman jiru wanni ta'aniituma akkanumatti itti gaannuman jiru lafa kaanii dalaganii dalagaa san addaan muruu dhiisanii irra dawwamuun istiqaamaa jaama isiidhaanii imaanillee namaa guutama jedhan meeqaatamii yaa rabbii imaana naa guutiyyee hedduu kadhata imaanni kun ta'abdu malee kana guutama wabihaa yakmulu iimaan zig jettee dalagaa qabde irraa ka'uu dhabuudhaan dalagaa kheyriidhaa haddaarfachuudhaan gubbaan dabaluu malee hanqisuu dhiisuudhaan imaanni si guutama hanga tokko fifiidee ibaadaan godheettee sunnaatti fuutee maasha Allah gar tokkoon hogguunii fi jidduma tana wanni si seente lafa dhiiftee haram murte ammaas taakutte zeeroo deebistee haram murte hogguu istiqaamaa qabdu ammoo fayyaa qabaannan wanni sun abadan waan ibbeeytu yoo fayyaa dhabdellee khayrii san irruma dawaam taata namtichi kun istiqaamaa ittiin nagabe ittiin milkaa'ee jaama ummata al-islaam isiidhaanii khayriin hundinuu wal namaa geeysi wayasacadu al-afraadu wal-mujtamicaat jen akka tokkoo namaattis nauma waan qabe irra dawwamee bakkaan ga'ee hanga jiru irra dawwameetu itti milkaa'uu danda'a akka hawaasaattis hawaasuma wallagee waan irra mari'ate waan ni dalayna jee khayrii itti fufu qabna jee itti fufuurraa duduuba deebi'uurraa wal dhorku waan san fuulduratti ifa ofu hawaasuma saniitu isiidhaan milkaawa istiqaamaa yoggaa jedhan innahaa ittibaa'u diini ilqawiim bifi'li xaa'aat diin qaceelloo kana jala deemuudha diin qaceelloodha kana jala deemuudha maaliin xaa'aa ibaadaa rabbii godhuudhaan qaalii rabbii mul'isuudhaan waytinaabi ilmuharramaati waan haraam hundaa'u irraa fagaachuudhaan haraam jennaan tansi tuqee nasiiba tun humaatii misiin jee kitaabni human jiru rabbiin duraanuu dirqama waan haraam godhe taanuma namni dhiisuu dandayu sama nurra kaaye malee waan namni dhiisuu hin dandeenye nurran keenya kanaafuu tanafaa eenyuu danda'a hajuu jira gariin tanafaa maa nurra dirqama godha hajuu jira kana qaceelfaman kennu rabbiin ibaadaaf si uume ibaadaa uumamteef tana irra dawwamteetii waan uumamteef san mirkaneessuu dandeeysa kanaafuu obboleeyyan kiyya wanni nu barbaachisu istiqaama jechuun ibaadaa qabde lakkisuu dhabu waan haraam ittiin deebuu jennaan deebuu dhabuudha waluzuumu siraata almustaqiim karaa qaceelloodhaa qabannaan duduuba kaasxaan kee maruu dhabuudha gizee hunda if duuba deemuu dhabdee karaa qaceelloo kana harkatti marachuudha maaliin bidaayati haddil wasat ammas gaa mirqaananiitis hisaaba kan hin baane mirqaananiitis kan diin keeysaan baane namni oggaa kheyrii dalagee kheyriin tun kheyrii si kenniti kheyriin kheyrii si kenniti tunis achumarraa fuutee siin deemti odoo deemuu meeqaatu amma dangaa diin tarkaanfate odoo lafa tanarra islaamni hin jiru yuu achi kuchiiftee mirqaanni akkasii kan hin taane amma duubatti hafee murji'aa gama gadiisan kan ammaas gadiisanitti hin hafne haala saniin jiruusaa keeysatti fi kulli amrin min umuuri ilhayaat cufuma amrii jiruusaa irraa taate keeysatti namtichi kun akka gaaritti wanni isa barbaachisu iddugala deemu ka ahlusunna wal jamaa'aatti hordofee quruunul mufaddalaa
sahaabaa hordofuudhaan taabi'oo hordofuudhaan atbaa'u taabiin hordofuun akka isan maal jaan hukumii tana keessatti eessa dhaabbatan jechuudhaan ahlussunnaa hordofan yoo kana yala deeman malee yoggaataan duuba hafta yoggaataan dura kutteetii ganda khaarijaa keessa dhaabbatta akhii wa ukhtii obboleessa kiyya obboleettii tiyya wanni siin ju'anii fuuldura rabbii dhaabbachuuf teenyaa jechuu yaaddee jirtaati fuuldura rabbii dhaabbachuu yaaduun kuni irra dawwamuu nu barbaachisa akkasumatti wal iltizaamu bisidqi dhugaa qabachuu ammas harkatti marachuu dhugaa tana imaana keessa dhugaa filqawli jecha keessa dhugaa haasa'uu irra dawwamuu ibca qasaa deemu haasa'uu guu haasoytu akka waan biroo keessan buufne arraba keetiisaa deemu arraba keetiisuun istiqaama akka kee kana namaa hin zallamuun jettee qabachuun akkana jidduun naman zallame irraa ifeeguun istiqaama akka waan biraa hin seenne harka kana man salima almuslimuuna min lisaanii wayadii hadiisa keessatti namni harka isaatiin islaama jechuun ka imaana guutate jechuun harkarraa nagaa bee namni arraba isaarraa jahaana istiqaamaa qabaate malee arrabaan nama bobbaata yoonii fi istiqaamaa qabaate malee harki kee ittiin seenu jettee naman tokko jettee jala murtee akkasumatti istiqaamaa qabaachuu jechuun akkana jecha keessatti wal amal dalagaa keetti dhugaa haasa'u namni ufumaa tiisuu danda'uun hedduu gaarii jecha keessatti dhugaa haasa'u irratti dawwami istiqaama harka kee kana khayriin dalaguu irratti dawwami hamtuu irraa if qabuu irratti miila kee karaa hamtuu deemuu irraa if qabuun istiqaamaa kana hundaa'u irra dalaysiisuu qabda gaaf tokko jedhanii jarri tokko biyya laallajee samii ba'uu qabnaa yaa ol baanee laalla jedhanii yoggaa jedhanii lafa kaayan mee fedhan haa ta'anii haa ta'uu baatanii haasawaman guddootii yoggaanii fi kaanii nam sadii isaanii ol baana jedhanii carraa xayyaara eegatanii namni korsiin jiru itti harre'ee beejan hogguu inni lafarra ka'ee orarre utaalee qabe jala ka'ee kuunis jala fiigee miila qabate kuunis miila qabate yoggaa ol ka'an hangalama mirqaanee tokko foorriyyee jedhan yoggaa foorriyyee kun deebee akkam ta'e mirqaanee xinxin je'ee waatti je'e yoggaa kana kun deebee ammas kanummaan silaa wanta qabateehu harka dha'uu seenee achirraa waliin bu'an jedhe kaan buma dirree san eeydu keessa bu'anii maaltuchi isin baase bay ol janiituma gabbuusanii jara sadeemmoo horsiisanii qixaanni keeysan dubbachuu dhabuudha jedhanii dubbachuu asiin booda mee dubbadhaa jennaan ka dubbatii dhawama kana ol bee shumburaa jee lafa buutee shumburaan lafa buunan shumburaa buute tana narraa buute shumburaan tiyyee waggodhanii lafa buusanii hanganumaa jecha namni du'aa je waggodhanii lafa buusanii antiyyaa wayiin dubbadhee je hasadaffa lafa buusanii jarri hundichiin dhumti mudattee jedhan maaltu isaan sanit geeyse jennaan wanni waan sanit geeyse arraba isaanii istiqaamaa qabaachuu dhabu hin dubbannu eega ja'an hin dubbannuu san danda'u gaarii namni gariifaan hinamadhu zamana kana keessatti wili rafaan kiyya kanaan guyyuma daawaa naman hamatina haraami sirri dhagee wiliyoon an dubbad je'eetuma guyyaa kan kanuma waan arrabni isaa istiqaamaa hin qabneef irratti caliirra waan hin leenjisiniif man kaana yuuminu billaahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut yookaan khayruma jechuu hogguntaan usuu danda'u namni ibaada sunis waan hamtuu irraa usuun khayrii ammoo haasa'uudha kanaafuu istiqaamaa qabaachuun usuu danda'uun dubbadhu yan dubbachuu danda'uun leenjiin guddoon istiqaamaan kana hunda if keeysaa qabdi jan walwafaa'i bikulli mawaafiiq walcuhuud baallama guutuullee akkasumatti if keeysaa qabdi baallama guutuu irratti waan baallama gootee baallama san raggaa'isu nin dhufa jennaan dhufu argamsiisu bakka isa inni argama nin godha jennaan waan san argamsiisuu danda'u yokkana taate istiqaamaa ni qabda yaa obboleeysa kiyya meeqaatami ka baallama godhee baallama kan godheef hadhiise daawwallaadha baallamni ibaadaadha guyyaa boruu
qixaaxasaa mawdu'a balla barbaadee fi baallama diiguun kanaaf an istiqaamaa baallama guutuudhaan istiqaamaa irra dawwamuu danda'u baallama walii namatti hanqisu hin hir'isu jechuu keeyaannaan hin hir'isuu san akkasumatti bakka an gahuun istiqaamaadha kan hin hirrifne islaaminaan kanarra si qajeelcha istiqaamaan alaa manhaajillaahi wa shari'ihi shari'aa isaa irratti karaa rabbii kana qabattee shari'aa kana akka gaariitti irra dawwamuudha shari'aa tana alhamdulillahi amma namni bakka taa'utti waa hedduu barachaa jira waan baratan san ammoo aadaa godhuun sirriidhaa miti waan baratan san hojiidhaan mul'isuudhaatu shari'a jechuun waan sheekan itti raabsaa jiran tana raabsi ittiin qorqodamin tana fudhatanii hojiin mul'isuudha min gayri taghyiir kan hin jijjiirre kan akkasumatti hin talisoomne irra alaa haddi qawli alhaqqi subhaanahu wa ta'aalaa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون إن الذين قالوا ورنجأ رب كينيا الله أمان كينيا الله نياتشسان كينيا الله ثم استقاموا eegana akkana jaanii hubatanii rabbi hoggaa inni isa uumu kana namni guyya tokko isan gargaariin kana uumaa baay'ina argame kakuteefi kajiru jidduu kana irra dawwamuudha allah rabbiin kiyya eegaje isa malee kabiraan beeku eegaje irra akka gadhaabbatanii irra dawwaman jaa rabbiin falaa khoofun aleehim warreen tooyida irra sabate tooyida kanarratti du'e tooyida kanarratti wareegamisillee mudatu irra wareegame toohida kanarratti eega goggogee irra duduba deebuu dhabe akka fakkeenyira sahabaasan kan gaafana muhammadii wajjin amanuu hidhanii aaratti ol aarsan meeqatamii jira kan barbareetti ulan duuba harraa deebuu jaanii san hunda'uu summa istaqaamu jaa rabbiin irra dawwamanii hasanin dhagayin waan san gurran kenniniif azaadila san falaa khoofun alayhim ummata kasi jabaatu san kharraatii fi hawta jiddu falaa khoofun alayhim azaaba seennaaf sodaan irran numan jiru jaa rabbiin azaaba seennaaf sodaan irran numan jiru walaa hum yaxzanuun waan duniyaa irra dhiisanillee hin yaaddawan jaaduba ni hadiyooytimoo hin hadiyooytuun biran jirtu ulaa'ika ashaabul janna jarri sun ormi kasii sun ummata warra jannataati jaa rabbiin warreen waan qaban irra cichan sun warreen tokkummaa rabbi eegatti amana irra dawwaman sun kajidduudhaan gamana deemu yidduun aabaayta yidduu waan biraatta illeensa kee waan biroo jijjiirama arraadini kanumaa wajjiin eegee lula kanaa wajjiis tana seenaa amma tanaa dhufe jaarra dubbiin qilleensa kanaa dalaga jaa hagamana fi san kan ta'in jechuu eega qabatee karaa ahlusunna wal jamaa irra kacichuu jechuu hadiisa quraan irra kacichuu jechuu daliila irratti dhaabbatee ka rabbi isaa gabbaru jechuu ka irra gad dhaabbatu jechuu ummata kasiisan jaa rabbiin khaalidiina warra jannataati isaan keessa dawwamuu haala ta'anii jazaa'an galata haala ta'een bimaa kaanuu yacmaluun waan isaan dalagan saniif jaaduuba jannanni kun lafaat isaan tooyda irra dawwaman saniif galata haala ta'eeni jannata arkatan jaa akhi obboleessa kiyya wa ukhtii obboleettii islaamaa abuu bakri siddiiq jaan lam yushrikuu billaahi shay'an waa takkaa waa takka rabbitti idaanayya abaa bakri ولم يلتفتوا إلى إله غيري قرن وان برا قبر ما نمني يلد ديمو جيه وان قبر جيه قندي يلد ديمو خانا تاكا هم اللنجان مال تعمل ندوم ربي الله يتمرد أبا بكري تاكا سنما في سجود نجان ما دبي أبا بكري تنا وها هو يحكي بنفسه لبعض الصحابة قفتكو جرى صحاباتي فهاسوغو دي أبا بكري ويقول لهم ما سجدت لسنم قط أني أخوني تكا سجودين بيخو سنما تكماتو جي أني لما كبرت يوغمان قدد جي أني أخوني قافتكو أخذني والدي أبان كي ينقبي
أبو قحافان إلى بيت الأصنام قرمنا تابوني خيزتي أرقمو تابوني واني قبر الربين قاوقوسا إسان الرجل قريشي الرجل تواهدو قبني ما نسن نقيسيتي وقال لي نانجيجي أبا بكر جابر أبانكي يا بني هذه آلهتك فاسجد لها اسم تلال مراد سباسي أما إبرتي ربي خيتي آليا خيتي خنو خنا مراد سبافني اسي تناف سجودا آتيز جين ناخن نجي ثم انصرف كان جي مراد نباسيت موان قبرماتنا نگرسيسي أبانكي يغرغلي وتركني نديسي يوغا خناني تديسي تمال لالا يوغا بانكي راودوبا ديبي تديادتين سنما سنت وقلت له إسان جيجي ديبي سنما خنان مالين جيجي إني جائع فاطعمني جينيجي نيمبيلي ربي خجاتي نياتشسين جينيجي فلم يجبني نهلا ديبسة كنام بوني جوانتون قاب جالي يوم تبيغا إسلامنا هندوفني وبد خات إسلامنا سبيرك قبوتي إسلامنا أرانتنا أفتي أفتي خيستا أجر أصلي تي إسلامنا خيستا دلتي حالا خنان تا ينسي تدمني بكنتان الرا مي أبا بكر سينا سادا جيفت أودو ني محمدي إرقامين درا زمن دوكنا خيست نامي ربين قلبي ساتولچي ربين واتولچو نافسيسي ويا درما يعددهما ونتون كجبا خجبا متين وهبت فلم يجبني نهلان أوان نجي فقلت له إني عار آني أخوني داريت جرا فاقصني نأوسين جينيجي فلم يجبني ونخون نجلا هندبا نموستجي فالقيت عليه صخرة أسم فوليتين آتي دوان كيدا غاية هو جيني يدغا قد كبيرا خانين فولو دندو فولي إربوسي فساقطا ونسون أچد دارويتي ونسل أبانك يا ربي خيتنا أنجيسون على وجه فولا سير كتيني جاچبت يوغا خانان غرمنا ديبي وقت ينقنتو يكن فديتين ديبي واني مرازنا خنن سر ربي خيتي أبانك ينغر سيسون دوانسي إلا أحجار تقام لنتان انجيني خبروا لي أدوكا خي خنت فيدمي انجيجي لا تنفع فيدو نمام قبرتو نمام فيد ولا تضر ناما سندررتو واتكفدون دنديسو ميكمي حاجات يانغسن نادي بسو دبي يوخاو أكمن نفيدو ايو ما وانتين في ديوانجو إفسينا أبا بكري خوني زمن جالي يما خيستي وانا مدقمي اللي هندقمني تويدو مسانين إسلامنا ني محمد إرقمو إيجي أبا بكر أبا بكري خوني دلي نمني كتيتي كيسا بوا أولو تنالي تبالين قدتو يندرا تبا فايدان قم تبچون يرو في قصاصونا استقامة قباچونا وان انتان خيسن بو يچون غاري أبا بكري زمن جاهليوما خيستي قافتو كو قدرم على نفسه الخمر جن فرشو فرت حرام غودي جن زمن مجاهليوما خيست اسماون دون تكما لا في الجاهلية ولا في الإسلام إسلامنا لا في جاهليوما خيست اللي تقيت من بيخو جوان فرشوتي أبا بكري قاب إسلامنا نفتس أتشين دراس يرسابا هدو دو حرام انتين أبا بكري تمنجين يجان يوغا خنا وذلك مال الراينان أنه مر وهو في الجاهلية جيجان غافتو كو غافا برينتما سنين غربا تقرر فيجي سكرانا غربا أكا غاريت متان غرغلي فرشو متا صوفتي والله شفته يده في العذرة خاديبي قازيرا يخاو الغايد بوتا سغرا هدوماتي تيسو سيني لاقت فرشو دوغي إسا لاقتو خنا يدنيا من فيها سنبرو خطي دينما أفاني إسا جيسيتنا خطة شراب وان أجوتنا من خراب دبرون دندين خنا إسا لاقتو أبا بكر دفه نمتشوخ يوغا إبرا جيسي أما شروكان أكرما وجي تقوت رقامت إرادي بها خنا دفه لالي فحرمها أبو بكر أبا بكر في الرت حرام قولينا على نفسي ربو سارت ودو إسلامنا حرام قولين ودو رب في ديوان كان حرام جين لالي واني أقلي نماتي أكتبتا
maaluma wanni kabbadduudha jee achumarra quufeetti hin deebine jedhe zamana jaaliyyummaa keessattuu istiqaamaa qabaa jechuu kan namni keenyaarraa shariinummaan fuudhee waa xuxuuxuu si barsiisaa jiru dhagahime si silaa waa xuxuuxurraa haraamii dhagahee jiru Abubakar odoon dhagahin ifumaa laalee dide waan kana arran tana isaa khayrii malee hamtuun dalagu jechaa ture saabinummaan khatamboo xuuxuu beekuus takka si xuuchisiise hoolaalee odoo jiru odoo siilaatu baatii takkaan booda si dide jechuu eegaatee siidhaan baddee khasaaramtee booda akka atiif itti yaaddattu si godhe jechuu duraan si barsiise mana farshoo si geesse kaasan si oobaase gara boodaa fi bitadhu jechuu hanga tokko sirraa kafalee eegaatee siidhaan baddee jechuu silaa diddaa hammeenya isiin qabduun obboleessuma kee akka tokko ta'ee deemu ka afaanuu arrabni nuun qaceellee yoggaa isii dhugee deemu harkiin qaceellee harkaan ni hollata afaaniin arraba if nyaata ka dubbiin dhageenye ka guyyaa akka bashoodhaa namni farshoo dhugu halkan ammoo akka leencaa hoggaa isii dhugee deemu leenca fakkaata ammoo kanumaa wajjiin akkan qabu jechuu waan kana Abubakar hammeenya si ilaalee duraan didiyan istiqaamaa qabaachuu keessa shariinillee ittiin naynayan odoo haraamuun tahin ati keegaa haraam ta'e irraa if qabuu dadhabe kunoo akhi obboleessa kiyya gallaali Hasan Basriin istiqaamu alaa amrillaahi amri rabbii kan irratti zijjettan din rabbii kana dhugumaa irra dhaabbadhaa jeyyan miila ala keessanii tan uummoon jettee hummoo seentumaan seennee jennaani hummoon miila tokko wadaajaa mana wadaajaa dhayxee miila tokko ala keesse tokko ol keesse ulaa hummoo gaddeebitu nurraa gaddeebi seentu seeni jennaan toltumanaa baddu ala jechuudha akka na dhaabaa hin amaninii wadaaja kana jetteyyan islaaminaa tana seentu obboleessa kiyya guutuma seenii akka isin jettu dhugaan murteeffadhu irra dawwame akka seente kana irrumatti hafi yaadachinni arraanii fide kaniin juu kana faamiluu bixaatii ibaada rabbi tan dhugumaan dalagi akkasumatti dilii tana irraa fagaadhu dilii irraa fagaachuun dhiira si gooti Umar ibn Khattab akkije الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي استقامة يجون إرد ومودجين هم ترى نمروركو غارين نما أجوتن إرد ومودن دودجين دعوة سومنو كفن غدان دعوة كرارتيز نغدان دعوة نمو جنتان سايبتيز نغدان دعوة نمو ولي قومت أوتيز نغدان دعوة منا خيستين نغدان دعوة جول مفيت ولي قباني نغدان دعوة جارت مفيت نغدان دعوة إرد ومودجين عمر جابر ولا تروغ روخان الثعلب akka jeedallootti irraa akka jeedalloon jajallat gizee hunda akkanatti qeeqaa walaala irraa deebee daawaa dhiisee namtichi hanga tokko waan biroon naan kute jeetii waan daawaa zama quban qabu jee akka tokko ta'e hundeebi ammaas wulii tanat deebina jee akkanaa miti daawaan gizuma takka illee sarkaa bu'uun qabdu gizee mirqaana qabdu ta'uu gizee mirqaana hin qabne ta'uu waan takka waan rabbiin taane garraan irraa daawaa godhu waan takka waan rabbii ta'uu garraan nama irra kakaasu waan rabbiin godhaajuu godhuun irra dawwamuun kana aja rabbii geggeessuu irra dawwamuun istiqaamaa jee Umar warrin istiqaamaadhaa daa'iman fi jamii ahwaali warra zalaalama haala isaanii hunda keessatti ziqii qaban jee wawuqaatihim yeroo isaanii tan rabbii kennan keessatti namni yeroo zuuriidhaa rabbi yeroo san zuurii salaatiif si kenne yookaan asrii ta'u asrii salaatiif kenne yeroo salaataa kenne tana waan biroo duursite rabbiin siin eeyyamu akkasumatti yeroo ta'e tan atiis waan Allah kennite quraanatti qara'uun ta'u kuma quraana gaa baatii soomanaa hurgufansan arras deebi'anii akkasumatti istiqaamaa jechuun waan gaafas gaggeessite zamana quraanni khayriin baatii khayrii jennee huccifne san deebite irra dawwamuu danda'uudha akka gaariitti waan khayricha keessa barte san gaggeessuudha yoo san hin gaggeessin ati istiqaamaan si bira hin jirtu jaama ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعظم الكرامة إذا قدن كرامة لزوم الاستقامة جي نمني كغاري كرامة أركتشون سركا قدوتي أولبون نمتيشي سركا خبجا رب برتين وبرتهون وانك بخيري كب إراس الصور أبو ديا أخي وأختي أبليتي أبلي سخية ور استقامة دايان haala lama guutuu keessaa qaban jen
لما مالينان الإيمان بالله والاستقامة ربي تأمنوا دافي أكسمت زج جوروان أمن خنا رجع دابتشو إيمان هوني فالإيمان كمال في القلب قوتمين تكو حق قلبي سيني إيماني خان قلبي تيتين قوتمي خاحق سيبه خسن خخرا ربي رديمو بيتون سني أكسمت ربوبيوم ربين كوني وهند إسا أرقم سيسي أمم خانا يجو دلقا ربي تربي بيخوسني والألوهية أكسمت أما توكشما ربي هو بچوسني ربي خانا حكيما أقوم الله خانا هو بچوسني خانا مالين بيخو هندسنا ما إيمانك أبو أركو دندا مالي هجوم ربي تنمني أركو هندندو وإلى مدبر ربي كن أمري هند غرق قلچيچو أركوسني وهند غرق قلچا زمن غري مركانا قديسن نموندا واركچيسي أجايب زمن غري خنو ديبي أسمن نمول بغچيسا أسمتي مركانا نماخن أسم مركانا سلورك أسمك كان جراچيسا خان دلچيسا خان نيغتا خن هندنو دنديتي ربي تنمنو هبچو دندو خان أركيتو هين أركو دوبا سمونسا دودا خنرا إنيو أركجنان ور ربي قبرو قفاتو وان كان ور إيماني قلبي سين قفا أركا قلبي سا ورين إيماني خنسيني صدا ربي تنجراچيسا هم تورا مراقبا قيدو هندا أجتني ربي مال لانجا وقا إجتي واحتو ديمتو مال لانجا هبچورا جزي هركي وبليسو ديمو الله مال لانجا نا أركيون آن اللجا إننا أركبكتنتي أنا أركو جريتي وان سلاخاتي هم تسن إرادي بودان مراقبة نفسيتي وجين جزيو هندلو بوتيتان إيقوم خنوداني قلبين تي ور إيمانا خنا جرات أقسمت قلبين ساني صدا بوتم ور إيمانا قبو خنا صدا الله هايجو تربي ملي واتك كنقبنسان فلا تخشوهم واخشوني يا ربي هي صداتنا وان انتان أنا مقف صدات داجرة إيساجا وهم هندو خشية يجون صدا لفل لاقمت خسنتي تانا ور إيمانا قبا ربي قدسو إيسا قبا قلبي إيمانا قبدوت أركدا جالل ربي إنيو أركدا جالل الله ور إيمانا قبو قفاتو بيخو دندا ربي رتي إركتشو إنيو دندا ور إيمانا قبو إركتشو دندا إنيو رحمة ربي خجلو دندا ور ربي إيمان إسا خنة دندا غير ربي ديبو إنيو دندا ور إيمانا قبو دندا دعائي أما سكسمر قدتي ربي راوافدتشو إنيو دندا ور إيمان قلبي سا خيسا جروتو دندا أكسمت أخلصوا لله ورخان ربي كل ليسن قفا خنبو دندو وكنت ربي ركتشون دنديس خشر كيف الرادربا وتبروا من التعلق بغير الله والرب انتين تكا هنداو خطير الراني ساني خرا قل لاوان ساني دنديا ثم استقاموا على ذلك خان الركا قد أبتشو دندانيتو إيمان خنا شركي را قل لاوي وانبرو تير الرؤو را قلبي ساد إيسي خجيل وانبرو الله قفا خجيلو خان الركا دوامو إن ينان قلبي إيمانك أبدسن ديبي ثم استقاموا أكما مقابتي دلا خانك جيسي قلبي ساد نوجيتنا إرد دلقتنا إرد دوامو راماس زمن أنغو تو ربي ركتليزون واتك من فايدة انتك خيسنجر لا فايدة ونجا هنركتو خيسا قمنان ربي ركتشو اندنيا بكانغو إسا سداجو تانان إرد دوامو ربي جالچو تانان إرد دوامو أكسمو قدرو ما ربي هبچو إرد دوامو إسا قفا خدچو إرد دوامو جو خانا تاتكو بالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكسير